Kenyau Trip Integrated Territorial Organization khandai trek jeliu ka pelong ke jingilang pajba hayo umsning ban pensyai halor ke jingkran Dr. Celestine Lingdo ha jingilang pajba khandai trek jeliu ha umsat sning habakran ski pajba ha kan ke jingilang presiden ke hitu udan bok khar ulat kentho yu MLA ku umsning Dr. Celestine Lingdo halor ke jingskap menti jungu ha ka bai dei bakamat halor ke reservation policy men bawla job election house nam arja khanlai ulong ru ba kajing skap menti jung MLA kala pelong ke seng men perkhat bu dang thia kumta kala batha I dukhot jongka banti ten ban kursiu thia yu ha bai de reservation policy ka jelaw ba dunbok ulong ba kani ke policy kampat de ke bapura namar bikila pakar ti ai ke bikila pan ba hadu menta kadang de tang ke office memorandum iong ba kana nila banduo de na proposal hapo ke district level katung kajing kum thamil dongwe nom mungkin namni kokra nije bentuk bagi yo ha do proposal hande hai ke district level ha ka office memorandum ada franchise hai ba hapo proposal hapo district level ladan igaro kentre katai ka bahag jo di khasi jengya kanumri jo sabho mure kan de prabo jadi kita dibagi kinong sungsung dong katan dong kedong nani oh ni burung mereka yang bisa nama menilai mana kan ni yang bisa ketemu bang yang perlu dia bahas seperti hendak kita om kekangan ni bersama yang kata polisi bang hendak berbahas kadai ketemu dalam jom kini kita umpan jadi kita kita ini ni kawa review dia kata ni ada franchise dia bagi bagi dijemet cuma nak bahas tungkang hangga lagu yang special improvement katum katu berhat naispa new kena umpadon halor ta bagi dawa bagi obat dari kumbat lo improvement kan ini mateng di dunia election